bok ljudi, odlučio sam da ću ipak odigrati ovu igru. Mislim, jako izluđuje, ali super je. Počnimo. 4, nova tinken, go, answer, varanje, onion, smell shoots, an elephant, search. Yes, that one, no. Ovo sam se uvijek znao. Vidite, i uvijek se tu sebem. 4, no, elephant, yes, that one. Ovo ne razumijem. What sound does a bell make? What can you put in a bucket to make it torch? Ovo je teško. Mislim da znam. Da nađemo What is the 7th letter of alphabet? Stop. Bar smo došli malo duže nego prošli put. Ajmo nastaviti. Color the right order. What's buggy? Ok, ovo stvarno ne znam. Vidite, nemam pojma, pa ovdje ćemo se zaustaviti. To bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće. Ćao!